Usa ka Bulakenya ang bag-ong reyna sa Miss Universe Philippines karong tuiga ato siyang ibida sa report ni Mark Abella. Our Miss Universe Philippines 2024 is Bulacan! Si Chelsea Manalo nga pambato sa Bulacan ang gikoronahan nga bagong Miss Universe Philippines 2024. Gikoronahan siya ni Miss Universe Philippines 2023 Michelle D. First runner-up si Stacy Gabriel sa Cainta, si Atisa Manalo sa Quezon Province ang second runner-up, ang Baguio ang third runner-up nga si Tara Valencia ug fourth runner-up si Kris Tiffany Janson sa Taguig. Saysay ni Chelsea nga nasuwayan niya mabiktima sa bullying, ilabi na sa iyang beauty pageant journey. I didn't have that standard of beauty when it comes to beauty pageants, but I told myself, and my parents have always told me to believe in yourself, you know. There's a story for you to tell, and this is me right now. Usa sa mga hurado sa Miss Universe Philippines 2024, si Sparkle GMA Artist Center Vice President Joy Marcelo, Miss Universe Philippines 2021 Beatrice Luigi Gomez, ug Miss Universe 2013 third runner-up Ariela Arida. Samtang ang pambato sa Cebu nga si Kris Tiffany Janson ang lakip sa mga nakasulod sa top 10. Sa mga buot balikan ang mga highlights sa Miss Universe Coronation Night, makita kini karong Domingo, May 26 alang sa delayed telecast sa Kapuso Network, 9 AM nationwide o 9:45 AM sa Central ug sa Eastern Visayas. Kauban si Clans Gabutin, Mark Abella. Balitang Bisdak.